Ka dorbash nong mi mintudu haga katlai truk jeliu kalapan kup buram ya ki prapun riungut ki kena jongkash nong ki balat reshitam bat pas bah hak examen SSLC bat HSSLC jong usnam arja apasan bat wei urang ya lekai ubala mi kmat ya ka jela ya ka jingalang pen kup buram la pelong ha community hall lom pertu mi mintudu ha ka jingdon lang UMLA ka juwai ma wailat mi ki shila kum ukongsan but principal ka North Liberty High Secondary School ma Richard Yuria kum usimbut kongsan. Baru kini ki kena ka dorbash nong mi mintudu kalapan kamti da ka sernat sa jingkan mau lambat ka song pisa like no usa o wan sana ubala yok pediang ya ka khusnam da ka laptop. Nalor ki kena ka dorbash nong kalasam khusnam ru shaki santali ki school jong ka shnong mi mintudu ki bayok khorshis 4% ha ka result SSLC. Uwahesh nong komitmen tedu ma abul pawa haka jingkran lamprang ulaong kani ka jingpen kup buram kani ka sien ka balai bakas nong mitmen tedu kala le da ka jing tbu ban pen shlori ki kena puli napo kas nong bat ru ban ai men siem shu shu ki kena ki balayo pediang ki khusnam baki nang treshi tom bat minat kanang man kiu khamsha jrong haka jing puli ka jongki Kongsan ma wailat miki shila ha ka jingkran ula ai khuble ya ka dorbash nong inong hikai ki kimi ki kpa bat ya ki khna puli ki balawan ra ya ka nam ka buram ya ka shnong mi mentedu bat ula ong ba ka de ka dei tang ka jing sedang jong ki khna puli ba ki nang kiu shakman ha ba kentu bandang treshitom uma wailat ula ai jingmot ya ki khna puli banlong ki batista ban puli bat ki bakloi ban wat kilat kilinti kumno ban pelat yala de na ki jing e ha ba ki ya kendu ha ka puli puthi kenang bakin la ban kentiau ya ka than ka district bat ka jelahi barok ka wei ya ka jingalang la penya da chairman makloi lingdo bat la yo ka jingkran pediang na uyalam mi lingdo secretary SMC LSSM kumju na uma okto mewat lamin bat ki jingkran lingkot na ki arngot ki topers kamayan ka pedi bat sao wan sana bat ki jingkran khobei na secretary shnong makner phawa lapun phu pen phiang shu shu ya ka jingalang pen ku buram da ka jingrwa bat shan bala shimbentar ki samla ka shnong mi mentedu ni ek blai pi de le pha pi da pas pha pi tang im pi ha ni ga juk to man very competitive jor wa ga jing kat dei ni e buram ya pi ne da kali ta khana mat kan mut ki wa snyang ge be gi pa hayung na jan tam wi lam ne madang ai por man chuan ru phao persen da lut ka yes nyang ga siar che yung pen yap tu be gi pa ile ne ba ai tu por pem jor ke competition ru phao persen yo ga college kan wa ngai ulai du dep degree ke khi wa bon wa paho tangkat ni na perdi snyau bin ne dong tu pliu topper yong SSLC na po mi mentedu le mem to wa jing ya jan wa principal yong North Liberty wa weh chnong yong pim yok sia North Liberty yo bi jan ke jing ya awri ni wa dep ki pli gitu ki khna du mem yok kelas ya khi hai tai ile ni ba competition the highway men chua ka cut off mark upsia ni ron ka college nyau phau persen men chua nyau phau san gu yo nyau phau san persen mem ko lai kelas po chuai che shilong bai nyau phau san kat de te che shilong bai tangkat ni khende phau le myo kelas chuai nto bong nai te klam mo penting nya phi henry le de M1P ka te vision go biang kata kejengmut jeng perkat ko biang ngatok nga mentu nga high school ngatok man doktor tentu on change mentu man kong pinga man doktor mesti change bisa jadi engineer mandasnya virap kata engineer le change nong hikai change gre office le de man ubenai change bet pi te to pi kwa bi jing im yong pi mpoi bi che yo wan langba gani ke facilitation program u men sin ge pi u kre chu tom piในภาคกัดวนก็จึงเสียสรองกูให้นิวรีซีฟคำตั้มยากิเบกิปากิยองพีกิเบกิปากิยองพีกิวเกรดดอยับมันก็สกีในบรรดาวโยโวซุยกับไฮสคูลกิยองในภาค education กัดนี้ต่อมันก็มัน very costly ก็สัตว์ปาก็จึงนั่งจึงสตาร์ทต่อคำไม่พอมันชัว
Kami por mencuba lai skur penman skur dia trading. Camadan katni HM ke infrastructure ko biang HM ke computer class, HM ke digital classroom. But nalaru hikai haskur biang duka di tedau hak lai institution. Untuk busuk ke jinglut, untuk boke. Tenai tedau gi pli gi bei gi pagi yang pido yap ki. Kamu jo onggi gi wamyo kita tok ki wasnyau thu. Ilek man gani ke program bin ne ke sini kamu man. Ne bha uwe chnong yong pim em yo ye gani ke jo. Ke jing nang jing start ne te dau ong ngam em yo hanga ngakwa hakipating tok du. Ya ke jing nang jing start. Ne te dau man yang ni program ne ba ile ki gu mem yo ye ke jing nang jing start ki be ki pa ki yong pi snyau thu ki. Ongi imem yoi, kibai kipa yung imem yo nat kipulai I tam I kwai kat I kon yung I to ki to yo ki yang jing nang jing sta. Tanai te daw nga api lo pi kerpa de pi. Your aya ting ting nga kau MLA man the boy ki bna January February. Sniaw si uyo kibai kipa ya wan pan yarap toma yarap nei bentawo yo au subai renew kon. Yo au tet uniform kon. Yo au tet kot ya ki kon. Hadok kat te wan gi pli nei bentau kurpat udiang ram nei benta yong pi gi kena skur knam wa kan lawe ge yong pi man go miet go ba nto go suk ye pi lai kre nong sni biat ni risai that bi cheong gi bru nto go suk ye pi ni ra ma khu bi lai ni rep yang bisa cisen nei ba kapor daya go da chen madai kwa bi le nto de go suk Tenai te daw kat kani ka opportunity, kat kani ka lat ngakan tu. Api le pi kat wadi yok kani ka lat. Kham tam ni ku dele buromi. PM bi hakate ka por ko dang biang bahaya pi. Kitu gi wapoi chakmat nim to komen ngeri. Kitu gi wapoi rat chadim to snyausi ne ba ka por yang pidang chakmat. Daw kala. Kani dang first step dani. Ke class 10 to ka first step, ke class 12 to ka second step. Ke step ko dan rat chakmat ko. Cibon gijing kela ko daw ye pi. Wo yo nru power percent daw ye yo kende power percent mesti mangobi. Leda kre opportunity ka lat ye pi dang Tang ladam snyau to pi hakani ga moment. Hey ni por. Tagat por daw lai. Kani to ka best time go reflect. Ku bat hey joy por le man hi go ka jing tim. Ye I. Ladam tibi ga ko ne ka. Ngakwa kun tu ye pi. Wam hoi beri pelut por pi ha ki social media. Bon gat ni nga wadang nga la ka ngop ga ngasnya du khai thia ktia ga pon. Chwao thia le ktia ga pon. Kat ni than du mi ni ga ril le ya pai ril bai. Ya kut ga pai ril bai. Mem wa he mem kena mem kemen mem chade. Tang la da perkhati la da compare tui por wa perlu di hai pai ril. Ma perlu di hai por man constructive. Kat won mentoy wan ra goi mentoy he jing im na tanai te daw nga kwa wa pil kun ken moy pi wa to em kam utip pi mem ong to social media mem kam go em kam ni go tak em kam utip pi u limit he por kat won por pulu da he tu kat won pulut po kat won por pulu da he le ki kat won por pulu da he krekot kat won por pulu da yu chong gi family yo ma kate to ko wa em kam tengah yuluti yo wah kani to ba opportunity man kenmo to ka chnong em go ka jing yuluti go khro na phi ki udah pas ne ga sni ka chnong kat te pelut ka lelak invest kan ne ga sni ha phi he ni lelak yuluti go to mestep man go bi pi wan ra pi les pa kelurwan ha gani ga chnong les pa kelurun to bi da ko poisa wa bi ho ka tu ga da pelut phi ti Henry lembaga contribution ke yang pi mana man pi doktor, mana man pi engineer, mana man pi wan benta, man doktor bi negrim. Du poi ke mi mentru to amat pi deli, do para chnong to chim poi sane. Pa yong than pi para I than do him jibon. Ne ke chnong awale ke ni to kwa go yu mesti man go wi kat ni ke contribution e go ye pi. Mesti man go wi man da MBA wan benta pi wan wi rap pi ke nong chong chnong. Kun tu kun rong pi, thok lat pi ke chnong. Meret tak nak pergi yang pin orang kecnong boy pelut deh. Lelak nanga kat ni dah hoi beruah.
Daman doktor, daman engineer, nanga kate galena. Kate to kajing yoluti. Napi. Tu mestep man ke wigu man ke lobe yang kini kecno. Nga kajing ro go kro. Ya kini ke komiti ha kajing lam khamat. Nado uhe cno. Wa ka isi cno ngi waro. Bat kam ong yoluti le ya kajing ya krek lang na liang yong chong chong cno. Nong chong cno. Wa bor men sen ne ba. Mem ni de wi ke luti. Yong ka roi ka par. Yong ka phok ka pheng. Like na kajing nang jing start. Tenai te dau em kam ya krek langi nei liang yong ngakam MLA le ya tholat tholuti wa kaman cho cho ukutun tu kun rong ya ka jingnang jing start hapo kani ka chnong ka thau gi em chibon gi benta go da lai luti go da le mem de kwa ban ne bai por de jangai dau yo chibon gi opportunity gi lat gi kabu gi gi por henrei sniaw untu kam ne liang yong ka chnong da pen sniaw gi mon ne bentau kun krek go khia ne benta kani ka program te khnang yo pen stin ya ka jukit yong ka chnong te na galiang yong ngau Indonesia na san power ja tengka kam ne benta wo ya rat lang bi em benta lang ne benta ni ikam wo ha yong ka chnong ka thau kan mo there is no substitute for hard work ong kibru gi ustad memi woni u yu ikliang we krek stom Wapoi di kat dini ki bagi pa ki nong hikai ki nong ilap cedong ado emale em burom yang ipoi ini wo krech tombi lamem krech tombi im yo poi ini wei ki ustad ongi emi uyi keliang wei krech tom wei nga ki ako san seneng udah sekri ga nong hikai wo kena bi kat di krech tom em de pertai agan mo por wain kong i ke science stream yang i and we are to san pau nyau persen hay metrik tang to osne mo bem mo bin ulai skur yang i hap chim ba ya tang yo benda bigi bet tang ho ski go chim yo o pdia me tang wa ngai yo le krech tomi mi he go wisi dau man brumi without le bahami ke 12 science we sniau komen mana pas suka ke kelas 12 science pas ke first division we have the jobs them ya ulai pure nga kota yang ke Megalia ulai pure ke BSc Agri hapo Jorat the dab days yang komen nga ke sini we wawang ipi hampai ke result yang pi kat ni haiwan MP kat 1% yo pi henry pai go chekmat the great tombi sam chekmat o miat banni go yo pi yo ke result ni ke sini dan kitbok ke yang ipi yunang le bahabi agisnem Q1 hublai gini ka komiti dal barchdong yang kami mentudu pi kena pi yo pi ki bru yo biang ba ki okre ka chdong yo pi nga kau educationist nga yo ulai kre ulai chambo pun ginong ilam chdong ko per mem kam ong pi yo pi po YouTube kelen po yo henry kam gani ka chdong ju yo na do he chdong do ki secretary chdong do ki komiti ko per ki bru ki okre chdong ko man ga por keligi ki bru ki urap chempang kamon uye urap ki kachnong guyong ki leto ka pure puthi le tholat ki kamon uye upen miet ki skur ki em po kachnong kamon ule upchluri ki khna yule bhagi hai pure puthi ka future yang ka imlang sa lang yang i chongko ha ka pure ka puthi le phichim khia bi pure puthi ugnai bi hagawi singi phidau man phi nong ilam yang ni ri yang iraman phi bru go kro hagni ri yang i cho chwao chonga kwa ong phi wa we bru kro ong success is a sum of small efforts repeated day in and day out ka jing job nto iwan iwa kro le phi henrei iwan iwa khian o perchang bi tang perchang bi man lagi sgi iwan iwa khian upan man go i ka jing job ka jing em ka yong pi te doi di keten kit bok ken ruyang pi ki khna school yang kami mentudu we yuluti o daule bha bi sdem go wan we mandale bha bi khut yang ngi sini kenmo wa kini woro to ublai emuchiro prengkado pi dua o chenia hao o manu te nongelam wa kletam
UAP ya ke bentak ko kungsan ko kunmopi ya ke jingkermen UMI berbor keman kenang ya uman ko ke jing ko klan bor UMI ke te ko ang kedap pereng ma dedication hard work yo iwanra ya ke nam ke buram hagwi ke sengi sajikenten Presiden yang ke Amerika hagini kisngi ya gini ke jo program ngaban gini ke jo kentin ongo kamonongo keep pushing forward and never give up fight and fight you will win motivate and evaluate yourself the power of positive thinking overcoming challenges the importance of preservation, passion, and have determination. Hachua woman kudo. Kini kejing le yong kedorwar chnam kamado ong kiwe na do ne klam na chua yang. Kini to mango keluti ko pi wo yo pi ya kejing chlor wo lai chikman. UMB kete ke mensen ko trang Kerensen ko raikut knangwa uyo pia keteka bright futures in your life. May God bless you and grace upon you. Thank you. There are small advice ko ala bagi pa wan ni ta penangkang mha uya nujor leni mha ya tha perla ya start yang kiwi ki kena bagi kon ki yang pi wa nei pa ublai bu jajar kesap katalan yang kena otak kiwa start untuk adukan hai pura tangwa start orang ki hakiwi tawan ki kam ki dah hai kita ini kam piu penyo iki kilat kiluti. On a personal note, I would like to express my deepest thanks and gratitude to the 3 institutions that have been instrumental in my academic journey. My foundation years at North Liberty Higher Secondary School, I thank Sir Richard, the principal, and the nurturing environment of Joy Public School, and the international perspective gained at Vellamar International School have all played a vital role in shaping who I am today. Each school contributed uniquely to my growth, and for that I am truly thankful.